Rangge tang to. Sarak terus jam tu. Jaman nagok tu nasi. Rangge tu kena jibun marang. Sabel marang. Ngan jinsu jauh ket to sabel jidok teng air tu. Nak kau jom tu, kintu nak isu balik nagok tu na. Nah serang kudu mentia. Ori pitan tu benda ikan buru ko marang dari ko mina. Isu marang dari ko mina buru tu isu buru gya. Ala tu itu maximum tu 2 kilometer larju ke ko. Dan cenap te air pat anak gupi ko tia mina gya. Kita ori gupi cenap sikit disum do rangge rabang sabel ori gupi tu jalan tu. Ni na bana abu 2000 ko cakom ta abu hote nante nen japa ta sumarang buru ge mina nan re hati ko taine balu ko taine kule ko taine do sara ko sepure mina aku nen buru ra nen mingkaji nen mara buru iya itu dah gue ni ke uri gupi to jara basin sabak kate kaji ho samaj to mandi nen rang abu do samaj mandi ka jo mandi bunu pura la penuh ya bantu uri ko meram ko man iya itu dia ayo tadi bisa itu benar udah nyalang ya udah ini udah mana kana sip tu mana anh gua akad sip tu ndo sepuluh udah mana kana yang tahu iri udah sepuluh baru mana tanah jangan lupa ini kayak baru udah abu sepuluh ko mana tanah ini mente ini ketemu calawan tanah abu ut ke zaman bali nakodan nenu ko minta abu iri rut ko minta abu waktu itu ini tuh gubur lagi pikir kuah anin pada bana duri buru anin pada bana dor bari ingka sabar misai kintu buru sabar meli buru mina kintu disem kita bu ingka hatu pante buru subule kena tana sabar jagar ingka ke mina kintu disem tar tande gia jan buru bano kintu ninta do buru ge buru mina nina tabu to saparam daru abu buru do saparam ke nipat buru mina kintu saparam nena daru ite abu bala pondur cari ko bayi tene cari kuri tene cili ki cari kuri mana kan daru ya sire oco kete ketam ori ya ini ke sire jo ol tanah sire jo bayu ina bana aku saparam cari kumta saparam cari tamara aru kulele disum buto kintu abu do nan buru disum sama saparam cari sudah naga maranjing sudah jangan tak rio usudu kabu sudah kana